Les commandos. Wanafika kwa Mangaza hapa deja. Wanapita, wala wapetia watapika tena masasi. Kwa Mangaza deja nguva hapa deja. Population inawachukua hapa. Omwe hivi. Leo ndio kutoka monyumba, de jour tuko monyumba juu ya masasi mingi. Ungana zipiga tu. No, the journalists are the one who are given the permission. So, yes, Bro. Hizi ngabo zacu hagarara fadi hagarara fadi hagarara muyipange bugi dewana fadi yo balishatambuka generali kule mlishatambuka kule mlisharudisha makopo Ni muri iki gitondo ubwo umuvugizi wa AFC M23 aciye amarenga ko umujyi wa Bukavu bamaze kuwufata. Amashusho tutangiranye uri kureba n'abasivile ndetse n'insoresore zo muri Bukavu bazihaye intwaro nk'uko ukomeje kubibona, ariko ibikorwa byo gusahura byo rwose bari barimo kubikora mbere gato yaho umutwe wa M23. Ku mashusho tugiye kureba urababona rwose batambuka mu mujyi wa Bukavu. Urababona ko ikintu kijyanye n'intwaro rwose bo barazihawe na guverinoma ya Kisekedi, ndetse no gusahura bifata indi ntera. Niba uri kubyumva n'amasasa akomeje kugenda yumvikana, kuko abaturage bari mu mazu. Urabona n'uyu nguyu wafashe amashusho yayafatiye mu nzu, kuko bamubonye bahita bamurasa.
rero nk'uko abantu bagiye babigaruka ariko by'umwihariko ku muvugizi w'umutwe witwaje intwaro wa M23 mu rwego rwa gisirikare Lieutenant Colonel Wiringoma yaciye amarenga yifatwa ry'umujyi wa Bukavu ufatwa nk'umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Lieutenant Colonel Ngoma ku itariki 16 Gashyantare yagize ati noneho ubu abaturage muri Bukavu bahumeka umwuka wo kubohora umwuka w'ubwigenge ku ngabo z'abaturage. Niyo magambo yatangaje ubona ko biri guca amarenga ko umutwe wa M23 wamaze gufata umujyi wa Goma wa Bukavu wa Nyine. Niba uri kubireba hano amashusho ubwo binjiraga muri uyu mujyi rero twatangiye amashusho yose video yose arakurikirana amashusho ku mpande zigiye zitandukanye z'umujyi wa Bukavu. Murababona bahise begeranya abaturage bari hafi aho barabaganiriza. Urabibona rwose ko abaturage bishimye bakomeje kugenda batanga ibitekerezo byabo, ariko dukomeje kuko Ngoma yakomeje bivuga mu guca amarenga kubohora Bukavu nyuma yaho mu gitondo cyo kuri uyu munsi abarwanyi benshi bo mu gihe bagaragaye binjira mu mujyi rwagati. Aya ni amashusho yo gukurikira, ni amashusho yose turayafite kugira ngo urebe uburyo rwose binjiye bari gukomerwa amashyi n'abaturage bo muri Bukavu, abenshi bakomeza kugenda bavuga ati rwose muhawe ikaze muri Bukavu. Ni nyuma rero ya perezida wa Kongo byaraye bitangajwe ko Wazalendo arizo ziri kugenzura umujyi wa Bukavu, byabaye ngombwa ko rero umutwe wa M23 utabinjira. Rero M23 yatinze kwinjira ku bw'impamvu zigera muri ebyiri. Impamvu ya mbere ni impamvu ijyanye n'uko hari agace abaturage b'abanyamurengeri bagoswe bavuga ko nibumva ko M23 ifashe umujyi wa Bukavu baraza kwica ariko rero abaturage n'imbunda n'igiturage cyose. M23 yigenza makeya ntihita yinjira, ariko iyo ifite kureta yo kwinjira ariko bumvise ayo makuru baba baretse kwinjira. Ikindi cya kabiri cyabayeho ni uko uyu mutwe wa M23 watunguwe no kubona ingabo za Kongo zarikuye mu mujyi wa Bukavu nta mirwano ibayeho. Baritonda bikanga ko arambushi bavuga bati dushobora kuza kugwa mu gatego cyangwa se akaza kubaho cyo bita offensive attack. Rero ari no kintu rero M23 baranze kwitondera, ariko muri iki gitondo cyo ku itariki 16 ukwezi kwa 2025 bakaba binjiye mu mujyi wa Bukavu. Ni nyuma y'aho itangazo rya Macron cyangwa se byashyize ku rubuga rwa X agaragaza ko M23 ikwiye kuba yarekura ikibuga cy'indege cya Kavumu. Ariko ibyo byose ni bya bindi nakomeje kugenda mbona abantu bamusubiza ati ubwo n'uburyarya ibyo ngibyo ntabogo biraza gukuraho icyemezo cy'abantu barimo bararwanira uburenganzira bwabo ndetse no kurwanira guhabwa ibyo bakwiye nk'abenegihugu. Rero bakomeza kugenda ureba aya mashusho, ni amashusho yose rwose ubona ko barimo no kunywa amazi, abaturage bagiye bazimanira amazi. Ni kimwe mu bintu bikomeje kugenda bikora ku mutima, benshi bakomeje kureba uburyo zino ngabo ziri kwakirwa n'abaturage kuruta uko amahanga afite ukundi arimo arabivuga bijyanye n'inyungu zabo. Rero nigira komeza kugenda ukurikira tuze kubana mu mapudeti tugenda tukugezaho cyane cyane ku biri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Barabara ziko za Dubai. Barabara natuambia wewe. Akisha kibela sewa mingi.
Ndio. Ndio bwana. C'est l'entrée du M23 à Bukavu, applaudi par toute la population. Ici nous sommes précisément à Bouindi, commune de Bagira. L'entrée, c'est-à-dire qu'ils ont déjà passé Kavumu et ils sont bel et bien entrés dans la ville de Bukavu. M23, voici les cortèges du M23, applaudi par la population qui pillait l'abraliment. La population est en train de piller l'entrepôt de l'abraliment. Et voici le M23 ce matin qui fait son entrée dans la ville de Bukavu, applaudi par la population. Voilà, c'est ça l'information. Karibu, karibu. Maana viko vingi. Na wanasape sana.